Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori, 10. od proglašenja višepartijskog sistema, a 4. od proglašenja neovisnosti. Možda mi pošalje. Na raskršću je da li će izabrati da nastavi utabanim putem koji vodi u bespuće ili će skrenuti na ovom raskršću prema demokratskom društvu. Ja lično vjerujem da će se danas desiti promene, da će Crna Gora izabrati demokratiju i da će time faktički postati zemlja evropskog procesa. Očekujemo da imamo još jednu uspješnu kampanju sprovedenu i zaista novu vladu nakon 16. oktobra čeka dosta posla. Nakon određene političke nestabilnosti, građani Crne Gore očekuju stabilnu vladu, vlada koja će isključivo biti posvećena euroatlantskim integracijama, a svakako i svim onim razvojnim projektima koje je prethodna vlada započela, a nadamo se da će nova brže i efikasnije završiti. Očekujem da izbori proteknu u fer i u regularnoj atmosferi, da Crna Gora još jednom potvrdi da je stabilna država, da građani Crne Gore daju doprinos afirmaciji Crne Gore kao demokratskog društva koje poštuje ono što su tradicionalne vrijednosti Crne Gore i koje je u stanju da dosledno implementira najviše evropske demokratske standarde. Moje očekivanje je da će nakon ovih izbora Crna Gora nastaviti da se stabilno i dinamično kreće ka svojim evropskim i euroatlantskim ciljevima. Očekujem da vidimo što će biti. Nema, Boga mi sreće, niko neće da pare. Kogoj dođe, koja partija dođe, on nema para u džak. Obećava zlatna brda, isto klizanje. Isto klizanje, isto mahanje. Eto, to ti očekujem. Uvijamo i 83. godini. Ništa bolje ne očekujem. Očekujemo Milane izbore, šta drugo? Promjene na bolje. A šta je bolje? Bolji život. Jeste sad zadovoljni kako je? U redu je, nije loše. Očekujem sve najbolje da prođe mirno, dostojanstveno, kogod da dobije neka mu se sreća. Hvala. Biračka mjesta su otvorena u 7 časova. Do sada je do 9 časova izašlo oko 1249 birača, što je oko 5,3%. Nije bilo incidenata, ali je u početku bilo određenog neslažanja oko ovih elektronskih uređaja za identifikaciju. Mi iz opštinske komisije očekujemo da se glasanje i izborni proces obavi u skladu sa zakonom, mirno, transparentno, demokratski. Imamo rezultate ovih izbora. Prema tome što smo do sada uspjeli da vidimo na osnovu uzorka koji već se primiče 90%, skoro je izvjesno da Crna Gora ni ovaj put nije uspjela da preskoči onu crtu koju smo mi vjerovali da će preskočiti, da će se naše društvo konačno naći u red onih demokratskih društava u regionu prije svega, ali naravno
na našem evropskom prostoru iz prostog razloga što je, imajući u vidu već u predizbornom, odnosno u izbornom procesu detektovane koalicijne partnere na osnovu kampanje koje su vodili, imamo dakle situaciju da Demokratska partija socijalista u ovom momentu ima većinu. Dakle, kao što vidimo, socijaldemokrate su uspjele preskočiti cenzus, onaj prag od 3%, Bošnjačka stranka je preskočila prag od 3% i situaciju da su dvije albanske stranke, odnosno jedna albanska i jedna hrvatska građanska inicijativa, tako da u tom skoru očito je da Demokratska partija socijalista već ima parlamentarnu većinu. Htio bi da, naravno, osvrnem se na rezultat Bošnjačke demokratske zajednice, što je svakako prirodno. Da kažem nekoliko riječi. Nažalost, mi nismo uspjeli doseći onaj cenzus od 0,7%. Moj utisak jeste da, a mislim da ću ga podijeliti sa kompletnom opozicijom, da smo preživjeli još jedan težak izborni dan koji je po svim analizama, izvještajima medijskim, zatim izvještajima organizacije koje su pratile ove izbore, veliki broj neregularnosti je doprinio da ovi izbori se okončaju kako su se okončali. Htio bih samo napomenuti da smo mi ovdje u Rožajama doživjeli nešto što, čini mi se, do sada nije bio slučaj, odnosno nije bio slučaj u toj mjeri. Prosto u jednom momentu kao da je pao sistem, kao da više niko nije obraćao pažnju šta se dešava. Na svakom koraku se moglo vidjeti dešavanje nečeg što je potpuno suprotno zakonu. Očito je da nije postojala volja da se bilo šta učini u tom dijelu, da se spriječe te nezakonitosti i ovi izbori su i ovdje u Rožajama pokazali da su birači bili prosto nemoćni. Naime, na svakom biračkom mjestu postojale su grupe, skoro da se nisu uopšte ni krile, vidjelo se to, što bi se reklo, sa neba, da je korupcija bila na djelu. Tako da se nije moglo ni očekivati drugačiji rezultat. Prema medijskim izvještajima vidimo da se nešto slično dešavalo i diljem Crne Gore. Ipak, uprkos svemu tome, ja moram da iskažem i zadovoljstvo što smo u takvim uslovima uspjeli da u Rožajama popravimo rezultat u odnosu na posljednje lokalne izbore, da saberemo mnogo glasova tamo gdje ih skoro nije bilo, tako reći, prirodno ni očekivati, obzirom na činjenicu da smo mi mlada partija koja još uvijek nije uspjela napraviti partijsku infrastrukturu u Baru, Ulcinju, Podgorici, tamo gdje žive Bošnjaci kao naše primarno biračko tijelo. Iz tog razloga, naravno, očito je da je i ovaj rezultat u odnosu na nečija i neka očekivanja podbacio, ali ja sam iskazao zadovoljstvo ipak jer je Bošnjačka demokratska zajednica napravila jedan značajan politički prodor na kompletnom političkom tržištu Crne Gore. S druge strane, Bošnjačka demokratska zajednica je pokazala jednu stranu, usuđujem se naravno reći, i to mi čini posebno zadovoljstvo, da smo mi pokazali da bošnjački narod ima i drugu stranu političkog lica. Odnosno, mi smo pokazali pravu stranu političkog lica i političkog identiteta bošnjačkog naroda, jer smo se uspjeli nametnuti
programom koji je na neki način do sada bio tabu tema ili tema koja se nije smjela pomenuti u Crnoj Gori. Kao što je poznato, naš slogan je bio Sandžak za pomirenje, a svima je to poznato da je riječ Sandžak bio skoro zabranjena riječ u Crnoj Gori ili se vrlo stidljivo pominjao u nekim drugim političkim opcijama, odnosno u vokabularu drugih političkih partija. Sandžak je sa aspekta ovih izbora postao legitimna politička priča koja je prihvaćena i u Podgorici, i u Baru, i u Ulcinju i naravno posebno u sandžačkim gradovima i vjerujem da smo mi na ovim izborima postigli primarni cilj, a to je da otvorimo priču, da je učinimo relaksirajućom, da skinemo taj 20-godišnji strah koji je bošnjačkom narodu, posebno u Sandžaku, na neki način nametnut i prosto utkan u svijesti, da mi eto pripadamo Crnoj Gori i da tu nema više nikakvih regionalnih pominjanja drugih nekakvih regiona i tako dalje. Dakle, uspjeli smo konačno uvesti priču o Sandžaku na velika vrata u Crnu Goru i to na način da Sandžak danas se, da kažem, doživljava kao nešto što je prije svega šansa za razvoj Crne Gore, a ne nekakav bauk, nekakav strah da će neko napraviti neku sukcesiju, da će neko destabilizirati Crnu Goru i tako dalje. Dakle, u tom dijelu mogu da iskažem veliko zadovoljstvo i zaista mi je čast što sam sa ovom generacijom mladih, prije svega ljudi, uspio da pokrenu jednu veliku temu koju su stariji ljudi ili starije generacije, možda moje generacije i nešto starije, nažalost uspjeli da ispuste ili ispustili, prosto dali u zaborav i eto mi smo taj proces zaborava prekinuli. Dakle, imao sam zadovoljstvo i to je posebna vrijednost ovih izbora što smo regrutovali jednu mladu generaciju koja je tek na neki način pred političkim vratima, generaciju koja se na ovim izborima probala i na osnovu onog što je politička javnost uvidjela i kritika koje smo dobili, reakcija koje smo imali svakodnevno, mogu slobodno zaključiti da se radi o jednoj generaciji budućnosti ovog prostora, generaciji koja će nastaviti ostvarivati naše političke ciljeve i vjerujem za kratko vrijeme doći do realizacije tih ciljeva. Interesantno je da smo mi sa ovom našom pričom, sa našom kampanjom uspjeli natjerati i druge političke subjekte da se nama pridruže, da nas pomalo imitiraju, iako se radi o brojnijim, organizovanijim i starijim političkim subjektima. Oni su, očito je bilo u kampanji, išli našim stazama, a ne mi njihovim. Mi smo trasirali političku priču, a oni su prosto pratili. Međutim, desilo se to što je na neki način bilo i očekivano, a to je da partijska infrastruktura je dala rezultate. Ali ne bi ni toga bilo, da nije sistema koji, nažalost, još uvijek ovdje itekako određuje izborni proces, a to je koruptivni sistem, o kojem sam malo prije na početku ove priče govorio. Dakle, ovdje je bilo korupcije svakakvih vrsta. Imamo korupciju od zapošljavanja, dakle, ucjenama, političkih struktura, mladih ljudi posebno, da će biti zapošljeni ili da neće biti zapošljeni ukoliko ne podrže, do ove najbanalnije, najvulgarnije, najprostije, najprimitivnije korupcije kupovanja glasova za 20, 30, 50 eura. U tom dijelu zaista moram da ovaj put kažem da je
naš narod doživeo kroz ovu vlast teško poniženje jer je osiromašen, jer je ostao bez posla, ostao bez vidljive budućnosti, šanse da se ovdje radi, pošteno zaradi, da se ovdje stvara porodica i da se opstaje. U takvim okolnostima korupcija je prosto vrlo na neki način podrazumijevana. Kad imate porodice koje 20 eura nisu vidjele možda 20 dana, nije teško doći do zaključka da su tih 20 eura za takve porodice značajna svota novca. I u takvim okolnostima su se desili ovi izbori i eto, imamo rezultate kakve imamo. Ja ipak želim da još jednu poruku dam našim biračima, našim građanima. Bez obzira na ovo što se desilo, kako se desilo, vidjeli smo kako su tekli izbori, mi u stvari imamo i komunikaciju, osjetili smo tu političku vibraciju kod našeg naroda. Jasno je da ljudi to preziru, ali naravno jasno je i da su te ekonomske zakonitosti učinile svoje, ekonomsko-socijalne zakonitosti. Ali ovo stanje ne može dugo trajati. Ovo je nezakonito stanje, ovo je neprirodno stanje za jedan narod, za čovjeka. Zato mi smo potpuno uvjereni, a dobili smo upravo te informacije ovih dana putujući, obilazeći, kontaktirajući sa građanima, sa našim biračima, da smo mi jedina politička grupacija na ovim izborima koja je dala nešto potpuno novo. Dakle, mi smo ponudili jednu novu političku viziju Crne Gore, viziju pomirenja naroda u kojoj će Crna Gora morati da dođe na taj put, da priznamo jedni druge, da pružimo ruku pomirenja jedni drugima, da prognamo ovu vrijednost vladavine, a to je korupcijska vrijednost, u vrlo velikoj lepezi korupcijskih oblika i da pokušamo i uvjeren sam uspijemo liječiti ovo društvo, da ga tako bar dovedemo u neko stanje, da kažem, elementarnog zdravlja u kakvom će nas prihvatiti savremena Evropa. Dakle, to je moja poruka. Mi prosto u tom dijelu moramo načiniti iskorak, inače naš put se zatvara i bojim se da će se ostaviti u jednom da kažem, kotaru koji će biti eksperimentalni za sav civilizirani svijet. Vjerujem ipak da smo mi, prije svega Bošnjaci, sposobni da damo doprinos i da će Bošnjaci preko Bošnjačke demokratske zajednice imati politički instrument da realizuju taj projekat. U tom smislu, da zaključim, ja se zahvaljujem svima onima koji su svo ovo vrijeme kampanje bili istrajni, koji su na čisto volonterskim principima, na volonterskoj snazi, na snazi dobrovoljstva, radili danonoćno, učinili veliki napor da se naše društvo pomjeri sa mrtve tačke, da krene u pravcu ozdravljenja. Zahvaljujem se naravno svim onim koji su razumjeli ovu našu priču i podržali je. Nije to mali broj ljudi. U ovakvim okolnostima, ako je to 2 čovjeka, mi smo napravili veliki iskorak. S druge strane, želim da istaknem također da je naša dijaspora prepoznala ovu našu priču i imali smo opet u jednom prirodnom procentu elitnosti tog dijela našeg stanovništva značajnu podršku. Dobili smo tu podršku, dobili smo je nekako ovi dobijaju u novcu ili ne znam, drugim korupcijskim radnjama, nego smo je dobili u smislu podrške na moralnim principima. Dakle, imamo situaciju da smo
preko društvenih mreža, preko raznih vidova, drugih vidova podrške dobijali svakodnevno glasove podrške i prosto mi vjerujemo da je ova naša priča na osnovu tih činjenica na pravom putu i da će ova politička opcija doživjeti rast. Ima mnogo ljudi u Crnoj Gori, naročito u dijelu Sandžaka, koji su, da kažem, u nekoj intelektualnoj sferi građanstva, koji su prepoznali našu vrijednost i dali su podršku. Istina, mnogi od njih se još uvijek zbog očekivanog ishoda očigledno nisu smjeli pojaviti, ali su dali nama podršku. I to je bila nama velika podrška i mi se naravno zahvaljujemo i tim ljudima, ali posebno onim koji su izašli u javnost i iskazali svoj sud da bošnjački narod u Crnoj Gori, da crnogorski građani uopšte gledano, svi narodi u Crnoj Gori trebaju posebno pokazati pozornost na Bošnjačku demokratsku zajednicu, na tu političku organizaciju, vidjeti šta ona to nudi i preporučivali su i ukazivali su da će naći posebnu vrijednost. I to je dalo rezultate i mi smo i njima zahvalni i ja bi imao naravno još mnogima se zahvaliti, prosto pored ostalog i našoj bratskoj političkoj organizaciji Srbije, Bošnjačkoj demokratskoj zajednici Sandžaka, koja je također na brojne načine pomogla u brojnim sugestijama, u slanju omladine da nas obiđe, da nas pomogne, da poduči našu, edukuje našu omladinu i tako dalje. Dakle, nismo ostavljeni, imali smo jednu značajnu podršku i to sve govori o kvalitetu ove političke organizacije. Još jednom svima hvala i naravno u budućnosti neka građani očekuju da će Bošnjačka demokratska zajednica učiniti napor, da neće kleknuti, da neće podleći ovim sirenama koje se čuju sa one strane takozvanih pobjednika koji su po svim parametrima moralnim i vrijednostnim parametrima gubitnici, ali eto, prosto oni misle da je to pobjeda. U svakom slučaju, naši građani, kao što rekao, mogu očekivati da će Bošnjačka demokratska zajednica istrajati na ovom projektu, da mi nećemo posustati, da ćemo se boriti i dalje, da naše društvo dovedemo u društvo kakva su u našem okruženju. Hvala još jednom. Sad samo još jedno pitanje, ali da budete kratki. Znači, divno, možete. Koliko ste kao čovjek i kao političar razočarani, evo malo prije ste rekli, spomenuli ste ove sirene koje se vanje čuju, podijeljenošću Bošnjaka, gotovo na svim prostorima u kojima žive, konkretno govoreći, evo sad još jednom se pokazalo u Crnoj Gori, kažete, trasirali ste jednu ideju koju činjenica je možete samo vi i vaša partija prezentirati onako kako je zaista i zamišljena i kako dolikuje. Međutim, koliko vas onda boli i koliko vas vrijeđa kao čovjeka, s druge strane što dio Bošnjaka interesuje samo vlast. Ja ne mogu da se ljutim na moj narod. Dakle, ja razumijem bošnjački narod. Bošnjački narod, kao u ostalom i svi narodi u Crnoj Gori, žive dugo u jednom ropskom sistemu, jednopartijskom sistemu. Ovo što se u Crnoj Gori zove demokratija, to je, ja sam u jednom intervjuu rekao da mi živimo u jednom posebnom društveno-ekonomskom sistemu koji se zove kriminalno-korupcijski sistem. Dakle, taj sistem nema elemente demokratije. U takvim okolnostima ljudi su prosto izgubili predstavu šta je to demokratija, šta je to sloboda. Oni žive u jednom sistemu koji podrazumijeva kriminal, korupciju, nepotizam i sve one devijacije koje u savremenom i civiliziranom svijetu prosto se smatraju devijacijama. I kao takve se svode na nekakav razumni nivo. U našem društvu te devijacije dominiraju. To je sistem vrijednosti. Dakle, naš čovjek razmišlja u tim, da kažem, relacijama vrijednosti. I on drugačije ne zna.
nije doživio, nema iskustva. Kako vratiti Bošnjake na isti kolosijek, konkretno? Ne možemo se složiti sa politikom pomirenja u uslovima ropstva, uslovima korupcije, kakve smo ovih dana gledali, odnosno danas, i kakve gledamo već generacijama. Dakle, ta priča oko pomirenja u okolnostima porobljenog naroda, da se pomirimo i da svi budemo, da stanemo u red faraonu, jednom čovjeku koji drži Crnu Goru u ropstvu, to je potpuno iluzorna priča. Mi ne pristajemo na takvu vrstu pomirenja. Nama ne treba takvo pomirenje. Mislim da se ovdje ne radi o nikakvom pomirenju. Ovdje se radi samo o porobljavanju dodatnom. I to malo ljudi što je još ostalo slobodno treba uhvatiti pod svoje, ugušiti ga i vladati apsolutno. Mi na to nećemo pristati. Iako ćemo biti prozvani da smo poremetili nečije planove i u ovom izbornom procesu, mi smo naravno spremni, mi znamo šta to znači. Mi se borimo da promijenimo ovo društvo, razumijemo strukturu našeg biračkog tijela, našeg naroda, razumijemo kako je taj narod, na koji način je dospeo do tog nivoa. Pokušavamo da iznađemo metode političke kako da ga vratimo iz toga i vjerujemo u to. Mi vjerujemo da ćemo mi biti u budućnosti vlast, jer je to prirodna stvar. Prosto ne može se održati sistem vrijednosti koji danas vlada. Hvala vam lijepo.